Poštovane, hvaljen Isus. Kako ste? Evo, ide pomalo. Svako dobro. I vama, i vama. Poštovanje, ja sam Ivan iz Svetog Kuzme i Damijana ovdje. Već smo vas tražili mi, moja supruga i ja, nismo vas mogli naći nikako. A bende sigurno niste vidjeli, tako da sam bio u susjedstvu sa gospođom, sam malo popričao i to. Može šta sa snimanje? Mogu li malo ovako s vama popričati? Jako mi je drago, nisam znao, čuo sam, ovdje sam par dana, pa evo. Evo, izvolite. Prvo mi je ekipa nešto snimaju, ali to nema veze. Ne, samo uđite. Dino, poštovanje, jako lijepo, jako lijepo ovdje. Koliko ste već ovdje, gospodine Pero? Pa, godinu dana. Recite nam, jeste li posjetili našu crkvu Kuzme i Damijana? Probali smo par puta, ali nismo imali sreće, da. Da, morate kao elementarni stup, jedan zajednice, morate malo podariti. Malo i vremena uz komediju morate podariti i vremena i za crkvu i za duhovno, kao i za svjetovno, naravno, što ste zaista jako dobri. Ja imam ovdje, evo ga, Novi Zavjet koji pokazujem ljudima ovdje. Imam i ja Novi Zavjet. Preoštri ste ponekad, evo. Moram biti. Evo, pogledajte na svako, ja sam okrenuo prvu rečenicu. Kaže, ovo hoću reći, braćo, vrijeme je kratko, moramo se ljubiti, moramo se grliti. Pa to ja govorim. To je definitivno. Ali gledajte, u meni gori kad govorim o tome. Zato sam oštar, gori u meni. Ne smije goriti, gospodine Pero, ne smije goriti u vama, razumijete? Ne smije goriti. Mi smo braća ovdje. Nema razloga da, vidite, nema razloga da se uopće ljutimo, da uopće išta raspravljamo drugo. Razumijete, gospodine Pero? Hoćete pročitati još nešto? Hoćete pročitati na glas ili da vam ja čitam? Šta znate, recite? Hoćete napustiti. Tako pljujete po ljudima. Izađi napolje. Sad ću vam pročitati jedan pas. Izađite napolje. Izađite napolje. Smjernice i poticaje, svetost, čistoća i ljubav. Pa šta je čovjeku? Znači da je ovo skrivena kamera. Jesmo ga! Bože, kako je dobro, evo ti ruka. Kako je dobro, odlično. Odlično.